باب 253 رياض الصالحين درس ان ما يوتا ان كرامة الأولياء تدنغال كو وليا بألا بماريكون وفضلهم إبورة مأبه دين بيجي excellence جي غران ياغال مأبه وبهبكم قال الله تعالى ألا دالي ألا فامي إن أولياء الله أندين يبقى بالله خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل علاوة تولي كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى لدال نكوغو ونندنين مريم وهزي يجو إليك فادي ماذا بجد إن نختتي كل رتمر سوپان دي يورون دي تساقت دي ويلتاي دي فتنا عليك هوري ماذا روطبا تمرو دي تشي جنيا بندو دي فكولي نياما وشربي يرى دونك غران ياغان جنال وقال تعالى كلما دخل عليها تمكلنات هوري مكوكانكو مريم زكريا المهراب كمهرابة وجد عندها رزقا قال ما يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وقال تعالى وإذا اعتزلتموهم أنتم من دكتين الأمة ونون أصحاب الكهف وما يعبدون أيكو بين ريودكم إلى الله كوينا ألا فأو تقويدون إلى الكهف ينشر لكم ساكتا أو ربكم من رحمة ويهيئ لكم وإني من يوم من أمركم مرد فيها كما أنفوب مرفقا هورون دينال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أنفوكو غران ياغال نيكو إكسلان جيني وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة wondeno yimɓe suffa miskinaɓe capanɗe jeetata ɓe marano cuuɗi ka hewtita ɓe nelaɗo moƴƴinani ɓen caaleru ka juulirde ko ɓe woni ashabu suffa kanoɓe laatinoke unasun koɓe yimɓe fuqara wasuɗuɓe wanna nabiya e wonde annabajo allah sallah sallam qala o maki marratan ñande go won kana kala laatiɗo indahu e junngo mum ta'amu isnayn ñamete ko yonata yimɓe ɗiɗo falyadhab bi halisin haray yo o yaadu e tataɓo ومن كان كالاتي دو عنده كمكو طعام أربعة نعمتي يمبه نيو فليذهب يو ياد بخامس إن جواب وبسادس إن جيغابو أو كما قال ما نو ماكري وأن أبا بكر رضي الله عنه عندنا أبا بكر جاء بثلاثة وأرض إتاته وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ياد بعشرة إستفه وأن أبا بكر تعشى وهرتي عند النبي كان أبا جل صلى الله عليه وسلم ثم لبث رفت ونيب حتى صلى العشاء وجول الجاجة ثم رجع رفتي ورتي فجاء وري بعد ما مضى من الليل باو في مرد جمع ما شاء الله كونكو الله يدي وفيدو باهر منطر على ساكو لير كاريجو قالت امرأة بينغ مكوين ما هبسك كون نجوجتما عن أضيافك غاي هو بما دبي أرادي دنفو قال أبو بكر جابي أو ما أشيتهم يا هيرتنا لبه قالت إني أبو حتى تجيء مي أكوريب كانوا بجبال نعمد وها أراهير تدم وقد أرضوا عليهم تيقوم دي بوي بتي أمأبه قال فذهبت ميه أنا من فاقتبعت مليتي منتني فقال يا غنصر كأي غنصر فجدع وثبع فاقتبعت مليتي فقال ko inni ya gunsar ko ayo gunsar be mana ko inde kaningol sabu ko tay kon o weltaaki ko be nyaamal kon fa jadda awa wasabba ko duni o yenni hale goy o mettini le goy o nyaadi wa gala wi kulu nyaame la hani an tuli ala wallahi la at'amuhu mimmi nyamata dum abadan poma bay dum fu don jodi on nyaamal dala wi waymullahi mi wondiri allah on be nyaamude ben hobbe ben ما كنا من ونالي نأخذ من النقة من لقمة إمرد شير إلا ربا سيونا دوتي من أسفلها لي ما يركمي إتند أكثر كبري دود منها إدي ما يركمي من نكند كني بنيامي حتى شبيهها بهاري وصارت نيامتي وانت أكثر دود مما كانت دينه ونرنون قبل ذلك كو أدي بنيامود فنظر إليها أبو بكر داري فادي نيامته فقال وني لمراتي بيغو مكو يا أخت بني فراش كايو كاري جما هذا كهون وني دون داري نيامته أون no woni no ɓurti ɗuɗude di adi ɓe ñamude qaalatu ɓengo makko maki la wa ɓurrati ayni li o min kadi mi famali ɗum ɗo
ɓuuɓe dangete en lahiyal ana acteur wallahi ñamete on ko joni noon ɓuuri ɗuɗude min ha e di makko qabla dalika ko adi no ɓe wondirno noon bi salasi marrati laabi tati ɓe mana ñamete wonti multiplié laabi tati ɗum ɗo ko sahabaɓe ne laaɗo ni ko karama yagal koɓe mari fa akala min ha aboubacry ñaami ñiiri ndin o huɗino ko hiɗen andi o wi o ñamata ka wa qala o innama kana ande ɗum ɗon innama kana dalika ande nden wondore ko laati min cheytan koye morde cheytane mana ko cheytane ƴurɓimo o wondi lego yani yaminahu wondore makko nde summa akala min ha refti o ñaami ñamete o luguma tan caaƴe seeɗaje summa hamala ha refti o ƴetti ñamete on ila nabiyi o yaade muɗum kan nabajo allah sallah sallam fa asbahata ñamete on wonti to indahu kane laaɗo toon wa kana laati baynana hakkude amen wa bayna qawmin e yimɓe goo ahadun jamanu ahadi hakkude amen fama dal ajal lajangal timmi fatafarraqna min sendodiɗo ismay achara rajulan yimɓe sappo e ɗiɗo ma a kulli rajulin wonde kala goɗɗo min hum e maɓɓe unasun yimɓe ko raɓɓiɗi kon allahu alam ko allah tun andi kam ko jelu ma a kulli rajulin wonduno e kala gorko ɓe ɗo fof fa kaluɓe ñamiti min ha o ñamete heddiɗo ajumawno ɓe dendagal ɓe haarile tati enen watte yiwi enen ɓeygu ma o sooray ɗo kilo goto kilo ɗiɗi kilo joyi woodi wonɓe defude ha kilo sappo tawa hatta ñiri lella kikiɗe woɓɓe soodoya bireedi woɓɓe soodoya ceke woɓɓe walorani tawa haarali ayi enen e ɓeɗo serti barkitin ɓurdi e piiji ɗin sikke no wo ala ko kulol allah ngol ɓe marnogo woni en mara renare nde ɓe marnode woni en mara hoolagol allah ko ɓe hoolornomo ko woni en mara ko ɗum waɗi ɓa hani allah wonnoɗo wadde ɗum ɗon on ko kanko kadi hani woni ɗo o sansali wa fi riwayatinare fillahi fa halafa aboubacry wondi wonde la yafamuhu o ñamata fa halafatil mar'at sunnaji on kadi wondi ɓeygu makko laata kuma o de kan kadi o ñamata ñamete on fa halafa bayf hoɓɓe ɓen koɗo on kadi wondi awil adiyafo ma hoɓɓe ɓen allah yatama wonde o ñamata sirgoto aw yatamuhuma ɓe ñamata ɗum hatta yatamahu ha kanko aboubacry o ñama fa qala aboubacry wi hadihi min acheytan ɗe wondoje ɗo koye morde cheytani ni wona fandunde men fada abi tami o noddi ñamete on fa kala o ñami wa kaluɓe kadi ñami fa jaaluɓe woni la yarfauna ɓe ɓantata luguma tan sayre illa rabat sona ƴuufitay min asfaliha ley mayre actara min ha ko ɓuuri nokkande nden ɗoɗude fa qala aboubacry maki ya ukhta bani firash kayo bandirawo bani firash ma hada yetin kon woni koko yiiɗa ɗo fa qalat sonnajo maki wa qurrata ayni ɓuuɓe dangiti an innaha no o ñamete al ana nini la aksaru minha wallahi mo ɓuuri ɗuɗude e makko qabla an nakula ko adi en ñamude fa akaluɓe ñaami wa ba'atha biha ɓe immini ɓe jonni ko hedditi kon ila nabi kan nabajo allah sallah sallam fa dakara o janti annahu wonde no nelaɗo kadi akala min ha o ñaami e ñamete hedditi ɗon ɗo ko karama yagal maɓɓe koɓe mari kamɓe sahabaɓe wa fi riwayatin ari fillahi inna ababacre qala o wiyani li abdourahman wonande abdourahman dunaka adiyafaka ko worima hoɓɓe maɓen fa inni min mana wonde hoɓɓe maɓen toon fa inni min muntaligon mi yehi ilan nabi ka annabajo allah sallah sallam fafruk min ɗirahum e vidanɓe sako maɓɓe kon qabla an ajiya ko adini arde mana yuppanɓe sakon kumɓe waylanaɓe ko woni toon kon fof ɓe ñama famtalaga abdourahman yehi fa atahum addani ɓe bima indahu ko mari kon jungo makko fa qala wiɓe ito amu nafe fagal ɓen ayna rabbul manzilina konto jongalle amen momi weeri on ka mum qala abdourahman maki ito amu ñaame tun qala ɓen oy mana hanmi wonal bi akilina meɗen ñama hatta e jiya rabbu manzilina ha jongalle amen momi weeri on ka mum hewta qala wi iqlabu anna irakum iqbalu wayli anna waylitanemen irakum sakum mon kon fa innakum in jaa so tawi woni ari si o ari fa innahu no kanko in jaa si o ari walam tatu amu kon ñamali la naqla yanna minhu min hawray e makko tampere mi mana o ñaɗanayi men o sonkanayi men min heɓay ko kane e jungo makko fa abaw kono leɓe sali tum ñamde fa araftu mi faami annahu ko woni
no kanko sayyidina Aboubacry so yetti yajidu alayya o monantola falamma jaa ɓa kanko Aboubacry ari tanahaytu anhu mi wogindimo mi woni seeɗa to fa qala inni ma sonatum kon ɗum gerɗon ɓe hoɓɓe ñamade fa akhbaruhu ɓe hompitimo fa qala o inni ya Abdourahman fa sakattumi fanki summa qala refti o maki ya Abdourahman fa sakattumi fanki fa qala ya gunsar ko ayo ñidduldu mana ko noddande mettingol aqsamtu alayka mi wondiranima in kunta sa alake tasma o sawti ɗanande hito angon lama jiita nde arata heña sin mi wondiri inde Allah nde seyiɗa anande aru fa harajtu mi yalti fa qultu minni sal adiyafaka inni baba landi hoɓɓe maɓe fa qalu ɓenni sadaqa ko gonga makko atana bi wadanime ñamete o fa qala wi innama antazartumuni kon ɗum habbani ɗummi wallahi mi wondiri Allah la asma'uhu laylata mi ñamata o ñameteɗo hande jemma few fa qala al akharuna ɓe kadi wi wallahi la nat'amuhu minen kadi min ñamata o ñamete hatta tat'amahu ha ñamama fa qala wi waylakum bone mo malakum kon ɗum la taqbaluna anna on ala men jaɓande irakum ko ɗum woni sakuhum monkum hati ta'amaka addi ñamete ma on fa jaabi o addi mo fa da yadahu waɗi jungo makko ngon e ñamete on fa qala bismillah yi enen en hawjay ay e makko ba no ñama wiya al bismillah ay e makko ba no jogora ndiyam hum koyakum ma poti hum zikum ma bananaru ɗum jungo makko nano ngon o ñama kono Allah waɗirta barke e ɗum konno ɗum ɗuɗirta sonnaji on soora ñiri ndi o wiyata bisimillahi karottugol o wiyata bisimillahi kamettagol o wiyata bisimillahi o sooriray nanongon o memminira e nanongo o herƴira e nanongon o okkira e mafeji ɗi nanongo konno ɗum ɗon waɗirta e barke konno ɗum ɗuɗirta poro o macca hakke noon al awla o wi wondore aranere nde mina chetan koye mode chetan fa akala o ñaami wa akaluɓe ñaami kamɓe kadi muttafun alayh keɓe firande en qawluhu wigol makko ngol gunsaru bi gaynin saabu gayni mo jamatin toɓɓa ɗon madmumatun fawta ɗon summa nuni yetti nunu sakinatun e waɗa ɗon kowal summa sa e yetti sa musallasatun waɗaɗo tati on wowal gabiyul jahilu ko ɗum woni jofojo majjuɗo mo anda ko gerete kullil kumuyil o gawli wigol makko ngol fa jadda ay shatamahu o yennimo wal jadu alqafu ko taƴugol hoyre tulli qawluhu yajidu alayya o monan tollan ay huwa bi kasri jim sabu ko jimo waɗa kon poccalli ay yagdabu o monmato en faami ka wan abi hurayrata radiyallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki laqad kana gomɗi laatika fima qabilakum en nder ɓen additiɓe on min al umam immorde e moftanuji nasun yimɓe muhaddasuna kiɓe yewtayno fa in yaku si laatike fi ummati ka moften ahadum goɗɗo e nasun yimɓe muhaddasuna ɓe no yewta haale goy si ɓe yewti tun woniray no ɓe wi'iri noon fa in yaku si tawi sifa on neɗɗo waway wonde fi ummati ka mofte am min kadi ahadum goɗɗo fa innahu haray ko wona taw Omar ko sayyidina Omar nelaɗo maki ɗum ɗum ɗo ko hollugol garan yagal karama yagal makko kanko sayyidina Omar rawahu Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Aisha wa fi riwayati man ari filla e maɓɓe Balawi ibn Wahab ay ko oɗo ibn Wahab ay muhaddasuna ko muhaddasuna ko wiyete firo muhaddasuna yewtoɓe ay mulhamuna ko faminteɓe piyiɗi hara kala ko ɓe woli ko noon warrata haray ɗum si tawi wonay min kadi mofte ande ko sayyidina Omar e riwaya goo o wi haray ko ibn Wahab wan Jabir ƴettama Jabir ibn Samrata radiyallahu anhuma qala wi shaka ahlul Kufa yimɓe Kufa ɓe wullitino Sa'dan fi Sa'd kaw waɗa amiru ka maɓɓe toon yaani Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ɓe wullitimo ila Omar ibn al-Khattab ka sayyidina Omar radiyallahu anhu fa azalahu sayyidina Omar ittimo o wasta amala alayhim o gollini e hoore maɓɓe aligoy o waɗi amir e hoore maɓɓe Ammar ibn Yasir fa shaka ɓe wulliti on kadi hatta dakaru ha ɓe filli annahu koni la yuhsinu o yusalli o moƴƴinta julde nden simo julde mana o juulata no labirale goy yeeha ɓe woli ɗi konguɗi e hoore makko fa arsala ilayhi o neli nelal e makko fa gala yo aba ishaq kayo aba ishaq ɗum Ammar ibn Yasir inna haulai anduɓe yazumuna ɓe fini
annaka wonde an la tuhsinu tusalli wonde a moƴƴinta julde siɗa julde. fa qala wi amma ana ammami wallahi fa inni min kuntum laatike usalli bihi miɗo julna ɓe salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam julde nde nelaɗo Allah nde mi yiiri nelaɗo no juulira no net ko ɗum nden julde min mi julnata ɓe. la ukhrimu anha usalli salatan la ukhrimu anha bimana naam o inni la ukhrimu mi yaltata mi ɗuytata anha e julde nelaɗo nden hay e hunde. usalli mi juulay salatal isha julde geeƴe nden fa arkudu mi juutina seeɗa fil ula yayni ka darɗe ɗiɗi arane wa ukhiffu mi foygintinda fil ukhra yayni ka darɗe ɗiɗi sakkitore. qala sayyidna Umar maki dalika zannu bika ko oɗo sikki woni komi sikkuma ya aba ishaq ko ni mi tijjorma. wa arsala ma'ahu o immindini e makko rajulan gorko aw rijalan ma worɓe ilal kuufa yasalu anhu fi yoɓen yahu landoyo fi e ko ɗum woni e aba ishaqa ɗum woni ammar yo ɓen ɗo yahu landoyo fi makko ahlal kufati yimɓe kuufa ɓen. falam yada o accal masjidan hay e juulirde wotere illa sala anhu sowna o landoyno fi o wa yasnuna ɓe mantamo ma'rufan ko moƴƴi hatta dakhala ha o natoyi masjidan e juulirde libani absin ngol ɗo gorol ɓaw hewti o tefi ɗon kadi fi amire maɓɓen fa qama rajulun gorko go dari immi dari min maɓɓe yuqalu lahu mo inni usamatu bun qatadata yukanna jammaɗo aba sa'adata. fa qala wi ama ida nasattana amma sa jeeji min a wi'i ko beyo min wowlu haqiqa fa inna sa'adan anduno sa'ad e amiru amen on go'o kana o laata la yasiru bisariya o yaadata e imminande bimana o yata haɓugol jihadi mukkura muna kanko ko yo immintu go'o. ɗiɗi wala ismu bisawiya o sendata no fotodiri ko oñaare tun ko senda ɓurde ndina onunɗa wala e adilu fil qadiyati o nunɗata e ñawore o yontata jongonga gonga aduna ko giɗale o ñawirta. ɗiɗo piiji fof muɗum no hawtodiri e o bimana ka bonnugol inde saad. qala saad bon abi waqas maki ama wallahi mi wondiri Allah laado onna bi salasin mi toroto Allah piiji tati ngare moƴƴa. allahumma yalla in kana silatiki abdaka hada o jiyaɗo ma immiɗo dari wowli ɗum ɗo hoore a si tawi hara ko gonga o woni kadiban o fenay tawi tun hara o laati ko o fenay o tooña laamu ko immori wiya an ko yingo wa sum'atan e nani mi turkima Allah piiji tati go faatil umurahu juuti gurdam makko ɗon o wura ha feƴƴita waatil faɓurahu juutina basal makko ngal o waasiɗa hara hay ko o yara hay ko o tigare o mara warriduhu lil fitani weeɓitamo e fitinaji e probléme ji ñande Allah mi turkima ɗum ɗo e hoore o. wa kana o laati bada dalika baɗum ida suila si o landama kanko o gorko wowluɗo Sa'd bun Abi Waqqas ɗi konguɗi ɗo so landama fi Sa'd bun Abi Waqqas yaqulu ina ye cheikhun kabirun on ko mawɗo nayejo maftunun. wa kana laati bada dalika baɗum ida suila si tawi woni o landama fi makko yaqulu ina cheikhun kabir ko mawɗo nayejo maftunun fitinaɗo asabatini heɓilan da'awatu Sa'd ko ɗum woni kuddi ko Sa'd huɗilan ko nangila hande kadi tawi si a landikemo fi Sa'd ko ɗum ɗo o jaboto. qala Abdul Malik wi bun Umayr arrawi filliɗo hadis on jaabi ko jette jaabi bun Samura. Abdul Malik o wi fa ana min tigi ra'aytu mi yimo baadu ɓawti ko Sa'd bun Abi Waqqas huɗima kon kad sagata haaji bahu tawi poroli gite makko ɗi yani hibbike ala aynahi ka hoore gite makko mi alkibari hakke nayihu ko nawi. wa innahu e kadi tawi kanko la yata'arradu himo weeɓitano lil jawari horɓe ɓen ka laawi fitturuɓe ka laawi ni sakkoɓe fo yagmisuhunna o ɓaaƴa ɓe fi yanugol e maɓɓe muttafaqun alay. daare ɗum ɗo ɓe mana ko kuddi ko Sa'd bun Abi Waqqas huɗi kon o fi tooñe ko o tooñimo nde wotere enen hiɗen tooña guluje en huɗi wonɓe tooñude guluje ha ɗo en wi'ata ko dilli nangali dey kono noon feeñanaali en ko ndi nangi kon ay watte hiili musidɓe julɓe. wa an urwata yettama e urwata bun Zubayr anna Sa'id wonɗen Sa'id bun Zayd bun Amri bun Nufayl radiallahu anhu khasomatuhu wenjuduno e makko Arwa bintu Aws o ɗo yummira wiyete ko Arwa
ila Mirwana bunil Hakam ka Mirwana bunil Hakam ko wonno amiru on nden ñande kanko sonnajo wiyeteɗo Arwa on o wullitoyi e Sa'id bun Zayd ka Arwa waddaat o wullitoyi annahu wonde no e Sa'id bun Zayd akhadha shay'an min ardiha o jattimo seeɗa ka leydi makko qissa on hiɗon andi hino ka suwaru min hayati sahaba on faala yo laaɓan on qissa on moƴƴa moƴƴa no hento yiltete ka suwaru min hayati sahaba ndaari on oɗo sahabajo wiyeteɗo Sa'id bun Zayd faqala Sa'idu inni ana kuntu akhudhu min ardiha hara ko min jattata leydi o shay'an goɗɗum ba'da alladhi ɓaawo ɗin kongoɗi sami'tu ko mi naniri min rasulillahi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hunduko e nowru qala nelaɗo maki mada sami'ta qala oya inni kam mada sami'ta kon ɗum nanirɗa min rasulillahi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Mirwana lamɗo landi nelaɗo ɗum qalu i sami'tu min nani rasulillahi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yaɓolino maka man akhada shibran kala jattuɗo cuɓal gotal min al ardi ka leydi zulman e hoore tooña tuwwigahu ngal cuɓal taggantemo ila sabi ardina ha ka leyɗele ɗin jeeɗiɗi fof ngal cuɓal asete ha memoye kalaral jeeɗaɗaɓal oronde ñande dargal hara ko min nanirta nelaɗo ɗum yilto wujja leydi makko kanko o debbo faqallahu Marwan wi'animo la asaluka bayyina min mi landakima ɓangandu yegoy mi landakima preuve bada haga ɓawo ɗum ɗo faqala Sa'idu inni allahumma ya an Allah mana Sa'idu hino huɗude yummirawo toñuɗo mo in kanata tawi o debbo laati kadibatan o fene mi torki mappiji yogaji go'o fa an basaraha wuumi gite makko ɗen waɓutul ha waramo fi ardiha e leydi makko ndi o windi miɗo jattimo waramo ɗon qala inni fa ma matat o ma yaali hatta dahaba basaruha ha gite makko ɗen wuumi wa baynama hiya e nder ko tawi kon kanko yummira on tamshi himo jinda fi ardiha e leydi makko ndi o windi Sa'id bun Zayd hino jattimo ɗum idi waɗata tuma nde o yanno fi hufratin e nder ngayka e nder ndi leydi famma tat o ma muttafaqun alayh ayi ko sunna ibnu adama so ɓiƴama o toñama o huɗay kono so tawi himo laaɓi himo moƴƴi himo feewi on toñuɗomo ko nde wotere o huɗatamo on tigi lutta e kuddi ndi enen noon en toñama en huuɗi hani kaka ñalli waali yalla ɓeyde laɓɓinde e yottano en e jungo bomɓe ayiɓe men wonɓe en toñude ɓen hara o darali bakkatuji ɗi wonduɗin ɗin kadi enen wonaɓe toñede ɓen ya rabbi muttafaqun alayh fi riwayati li Muslim nari filla imam Muslim an Muhammad ko ƴetta Muhammad bun Zayd bun Abdullah bun Umar bi ma'anahu ma'ana ɗo wannahu no kanko raaha o yii o sunnajo am ya'a ko wumoɗo taltamisu himo mema aljudura e jimbal imo takko jimbal mema taɓolimo inna asabatni dawatu Sa'id ko kuddi Sa'id ndin nangilam wanna tawi kanko marratimo feƴƴirde ala bi'irin e hewre kolorru fiddari e nder galle allati ɗen hasamatuhu ɓe o weñjidiri e oya ɓe o tooñi oya fiha e nder mum fa waqata o yani fiha e nder ndun kolorru wa kanat ko ndun kolorru wonti qabru ha qabru makko on kaaƴe hibba hande kadi hoore makko e hoore kolorru leydi ombita allahu akbar en torki Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi yalla waɗen laaɓu e fewɓe jaabinanteɓe du'a wano Sa'id bun Zayd jaabiranani hara gaño men ko nde wotere huɗetenmo hara o halkoto giɗo men hara ko nde wotere du'antoɗenmo hara o ɓantoto hara Allah waɗanay en barke e ñameteji men ɗin o ɗuɗɗinana en ɗi wonana en yonay ɗi ko ɗi fanɗi ko ɗi fanɗi wono o ɗuɗɗinirani Aboubacry e hoɓɓe muɗum ɓen oɗo ñamete kala bakkatu wono